namukani nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, this video will be more like an entertaining video, nothing serious to be honest. Yeah, so that can like better the president, and then of course it came on Xongi Rhangani lo ingata came link na Prince Rhangani. Yeah, so the 24th April, if you want to be the president, if you post a post ka account ya yona, as we can see. Yeah, if you want to itsala ku photo rooms leyi ku ta laveka GPS ku ya aka tikamera tin'wana unbold leswi nga fika yi kombisa so if you vona swona ku yi fika yi vekela this image here leswi ti komba ku yi nga va yi tekiwe hi drone possibly swi komba ku yi nga va yi tekiwe hi drone so ku lo yini kahle kwala i GPS. Yeah, so hinkwenu na swi tiva ku GPS yini okay, yi nga swi tiva ku yi yimeleni, so yi yimele global positioning system as you can see here. Ha swi tiva ku hinkwenu yi va yi kha yi komba position ya munhu. So yi ndlela bene president yikulu ize ku vekela ina ni clip yin'wana mi nga ma hleketa yikulu guys, it's big va yisa lava kha va famba ndeka yona tani kha ni vekela link ka top comment yikulu like nga ze lahleka la ndeka yona, and I'm also shocked it's a photo room. Yikulu indlela yikulu swinene ni vone lavo tiva ngo xilungu va kha va correcta la ndzeni va ku i 40 rooms hina hi loko hi tolovele ku vula so hi ku 40 room i 20 room swo hi vekela makuma ku la ntisa hi swi koti na mina normally loko ni vula swona a ni ta ku i 20 room i 10 room leswi swi vurisaka swona so mi nga mi ta tlema ku tiva swilungu vo tala hi ri munhu i ake 20 room normally loko munhu a va talanga vulongo i 20 rooms. Yeah, of course that kha hinda ya ka mhaka ya Xongi Rhangani, so this matters are just alleged hi leswi mina ni swi vonisaka swona. I just assume assumptions to be honest, I'm not really sure. Yeah, so ku na post leyi Xongi Rhangani ka fika yi posta here na nga fatsela ku every relationship loko ya ha ku sungula swi endla onge hi n'we Adam na Eva mara loko ni yi hlaya didenge ni yi hlayise ngopfu ni twina ku ya kongoma mani na yi kongoma le ka siva ra Rhangani le na nsati wa yona lowa nyuwana. I'm not sure if they are married or what. If you can check online va tshama ri ku trend in the pictures ta vo, I'm not sure va posta kwini guys. Nyikani mene ya ngoku swilo leswi postiwa kwini kahle because me always ni swi kuma ka Facebook mara a ni tivi ku source ya ku ivi yini, is it WhatsApp 1 2 3 boom u ta swi twa ku Jesus hayi la ni nghene hi xihoxo xa mistake loko kuma loophole u spela the benz huma leswi a nga fika kombisa swona. So ni vona ku yi kongoma leyi ka relationship ya Siva ra Rhangani le. It's assumptions if I'm wrong. I'm wrong guys, but hey swo tuna ku swin'wana swa kongoma man. And then leswi swi ndla ku video ni tlhela ni endla because vanhu lava nga comment va kha va kombisa ku swi komba na ku swi yela ka Siva ra Prince Rhangani va block-wini obviously ku comments leta ta va na ha ti voni swi komba na ku swi kongoma kona. And then she also posted another post leyi of course yi nga tlhela yi follower 2 days later as you can see kwalani a fika tsala ku and very nyanyu ya hala lata, don't be over excited hi le misaveni la. Loko na ni mana guys swin'wana ngopfu loko kuma ku you are hating someone swa wrong loko u kuma ku you are over excited because swilo swa fika swi jika ngopfu u kuma ku endla xilo hi xikongomelo xo vakisa wun'wana munhu swa wrong ngopfu sweswo hi xitalo loko u kuma ku ya wa swona na wena ku you are aware ku loko va tshika munhu hi vumu a ni swi hambana u kuma ku a wu nga ri aware mara la yi kuma ku i aware, so obvious that relationship va aware ku loko swi postetele swilo leswiya so that swi kota ku trend ze swi ya fika neka Xongi Rhangani ko mavonelo ya mina. If I'm wrong loko ku ri amigeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.